cerita ulun rau apa lebang ulun kisah kalau dengut dengan jaga udah sampai dalam lumpau hudkahana citreh lumpau bangkai buntut sare geblau jangan garing wongen tapak asai kana geblau lumpui apa lebang buang kaserengan mandau deh lewat cewek membalau anak sadar keum lembau kacau kurau anak kebedo hantar ke bagau kelanjut lumpau juga ureng gaya na rumah gedung na inong lagak na peng mencaca na motor kece apa lebon hudep lam lumpau pangkai ijayung si tua ke pantai hai kalumpau kaya na rumah gedung na inong lagak na mandau Sabo cerita ulun rau apa lebang ulun kisah kalau dengut dengan jaga udep sampai dalam lumpau hudkahana citreh lumpau bangkai buntut sare geblau jangan garing wongen tapak asai kana geblau lumpui apa